tarkul ma'asi, dan segala sesuatunya yang diharap hanya ridwan Allah. Bisa semua orang jadi santri gitu. Uang sulada ya tawak mau disadar. Ulang lagi, kalau kalian terlalu mencintai dunia, kata Allah, fatarabbasu, tunggu saja sampai Allah mendatangkan keputusannya. Di antara keputusan Allah, ketika dia baik maka akan diberi kebaikan, maka ketika dia jelek maka akan diberi kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil biji sawi sekalipun, ketika seseorang berbuat baik maka Allah akan menurunkan kebaikan kepadanya. Walaupun kesalahan, kejelekan, maksiat sekecil biji sawi sekalipun, Mayakmal misqala dzarratin syarran yarah, Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Insyaallah. Barakallah. Luar biasanya. Pak, terus setengah jam itu. Terus cekap. Kumaha lapar. Masya Allah. Tabarakallah. Maka guru dia pilih bahan pikro. Yang apa yang harus kita lakukan saat ini? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. 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 Rabbi zidni wa wafiqni wa habli rizqa wasi'a wa tub alayya wa tub alayya. Rabbana zidna ilmana wa wafiqna amalan. Badai makbulan mangga, badai solihan wahab lana, wahab lana, wahab lana. Saya semua wahab nggak? Wahab lana, wahab lana rizqan wa tub alaina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadarni Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika seseorang sudah terlalu banyak melupakan Allah, maka ketika itu pula Allah akan menurunkan siksaannya kepada kita semua. Gampang ke Allah mah nurunkan siksa ka manusia. Tong pede teuing urang beranggapan naon anu terjadi di negara urang adalah sebuah ujian. Sabab ujian ditibakeun ku Allah, ujian diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang solih dan suka beramal soleh. Sedangkan keseharian kita bagaimana? Kasalaki popolototnya. Oh, betul. Masuk pagar kasalaki. Pagar kalau bawa duit, salaki atau bawa duit lah. Tung keripit, aduh hai si urat bawang, bibir nyongcong tegablek duit, kasalaki mani garang. Mun salaki seueur artos, kasalaki ngarewos, malah bari humaros hos, ngasong-ngasong rarampok ada abas. Mun salaki duitna beak, kasalaki wani ngahoak, budak ge milu kasentak, si imah diacak-acak. Mun salaki duitna beak, kasalaki wani ngahoak, budak ge milu kasentak, si imah diacak-acak. Bingung?
Tong seri pak pemajikan bapak eta kerok itu. Ya Allah ya Rabbal. Salaki kana salat tepati beuki ngaji tara. Ya Allah ya Rabbal ya Karim. Maka pantas ku Allah ditibakeun ku Allah virus corona. Pak, lamun ningali kana berita salah satu keajaiban di kota anu jadi asal muasalna penyakit corona ayeuna di kota Wuhan. Umat muslim satu-satunya golongan orang yang tidak terjangkit corona. Nyaan sampai presiden Cina anu teu beragama pan paamna komunis di Cina mendatangi masjid-masjid di Cina minta doa ke orang-orang muslim, doakeun. Ayeuna berbondong-bondong, sekarang berbondong-bondong orang-orang di Cina belajar wudu jeung salat. Dan yang kana salat jeung wudu teh penangkal corona. Manya orang gendot ele. Namun anu dianjurkan, apa yang dianjurkan ketika kita saat ini ketika ramai dibicarakan penyakit corona? Cuci tangan, cuci muka sampai sikut. Ada cuci tangan sampai sikut naon disebutna? Wudu. Sedangkan Rasul mengajarkan, memerintahkan wudu 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu Rasul sudah mengantisipasi virus-virus termasuk virus corona. Hebatnya Islam. Lalu ditapak kurang naon deui urang tinggal syukuranana syukuran. Osok syukuran ke Allah. Sok lamun naon? Lamun narima duitnya disalaki. Lamun gede lamun leutik. Lamun gede aya leutik mah da leutik ngaranna. Ayo kusalaki dari 10.000 mah biasa, alhamdulillah kan beda nadana. Alhamdulillah 10.000 duitnya 3 juta beda nada. Alhamdulillah. Mari kita sujud selebrasi cetak gol main bola. Yang kana teh sujud syukur gitu teh, padahal sujud syukur teh kumaha da kudu boga wudu heula kudu diniatan heula. Juara pertama Dangdut Academy Lesti sujud langsung sujud syukur gitu, da lain gitu mah ada kudu boga ilmu oge. Bukan yang sebenarnya bukan sujud syukur, kudu aya niatna sujud syukur mah wudu heula, niat heula. Bacaan sujudna ayat diajarkan ke Rasul, doa setelah sujudna ayat. Ayo urang sok sujud gitu tara. Kurang-kurang syukuran. Bos sok syukuran tara. Jawab jujur bapak-bapak, suka syukur. Apa itu syukur? Syukur. Osok syukuran, osok salat, osok naon salat menghulang. Teu bisa ngajak. Menghulang teu bisa ngajawab. Disebut osok syukur, osok ditanya syukur naon teuing keneh wae aneh orang dia mah apal ngaran teu apal rupa. Apa itu syukur? Menurut Syekh Romli dalam kitab Sulamut Taufiq, yang disebut syukur adalah as-sana'u 'alal mun'imi fi muqabalati in'amihi wa yakunu bil lisani wal jawarihi wal qalbi. Yang disebut syukur adalah memuji kepada sang pemberi nikmat ketika kita mendapatkan kenikmatan. Dengan apa? Dengan lisan, bil lisani wal jawarihi, dan dengan anggota badan, wal qalbi, dan dengan hati. Makanya dimaknaan makna syukur ku badan adalah fasyukrul jawari isti'maluha fi ta'atillahi ta'ala wajtinabi ma'asihi. Syukur menggunakan anggota badan ada dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah taala. Maksiat
Kita syukur. Ari duit hayang gede tisalaki teh ai syukuran tara sholat, tara puasa belang betong. Komo ibu-ibu mah sok ibu-ibu ngacung lo pernah tamat sebulan puasa. Tara ibu-ibu tara tamatnya Pak. Tara lamun osok tamat sebulan teu normal. Ya, teu normal. Sabab istri masuk kapegat kenal menstruasi atau air dari atas. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi yang harus kita lakukan untuk saat ini ketika wabah, ketika ramai dibicarakan berita-berita di mana-mana datang terus corona, sabaraha hiji jelema orang sabaraha ribu. Di Italia sabaraha hiji geus 400 geus 1000 leuwih anu maot. Di Cina puguh deui. Di Indonesia mun teu salah nu kageu sabaraha urang 20 leuwih lah anu maot gara-gara virus corona. Urang ulah santai-santai wae. Ulah kalah ngajauhan ka Allah. Kumaha carana? Dekati Allah, bermunajatlah kepada Allah. Ka masjid rajin berjamaah. Rajin berjamaah, rajin beristighfar, sholat dilobakeun. Nu tadina tara sholat sunat, yang tadinya tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, ayeuna mah wayahna kudu duha, kudu tahajud. Anu tadina tidak pernah hajat, belajar, ayeuna mah sholat hajat. Anu tadina tara ngadoa teu sholat langsung leos-leos wae, ayeuna mah wayahna ngadekul heula wiridan bisi disebut monyet. Mantaro kawin dan pangwa kirdun lain seperti deui jelas kirdun henteu ka kirdin bahasana ge kirdun monyet mutlak. Mantaro kawir dan bahwa kirdun henteu mantaro kawir dan bahwa ka kirdin henteu kirdun mutlak monyet henteu seperti deui monyet. Alhamdulillah ini Pak, lamun urang pas salat maghrib di masjid minang kaburna mending wiridan. Sering ikut wiridan apa sering kabur? Aduh. Tong salah Pak. Tong salah lamun engke di akhirat ngabalar jeung balar sun gokong. Allah. Makanya yuk mulai dari sekarang kita tingkatkan berjamaah. Salat warisan Nabi yang harus kita jaga. Salah satu cara menjaga salat kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Hada dalam kitabnya wa minal muhafadzati ala salati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwafaqatu ala fa'liha fil jamaah. Salah satu cara menjaga salat adalah dengan melaksanakannya berjamaah. Wa fi dzalika fadlun azimun bisab'in wa isrina darajat. Kenapa? Karena dalam sholat berjamaah ada keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu 27 derajat. Jangan sholat berjamaah. Maka begitu datang adzan, waktu adzan datang, langsung buru-buru kacai abdas wudu langsung. Atuh da ujang hoream cenah mang mah ka masjidna ge nu adana aki-aki. Atuh gantian kuman adana. Ulah sina aki-aki. Aki-aki geus adan teh pabelit jeung batuk ibunya. Allah Akbar. Allah. As-salatu khairum minan naum geus lain deui bareng da geus eueuh huntuna. As-salatu khairum minan naum. Minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sakit tenan naon. Tenan naon cek angin teh. Yuk anak muda bangkit, anak muda ya pemuda-pemuda harapan bangsa. Ingat kata Syekh Mustafa Al-Gholayani di dalam kitabnya Inna fi yadi subani amrul ummati wa fi aqdamihim hayatuha. Di genggaman tangan anak muda lah masa depan suatu agama dan bangsa.
dan di bawah telapak kakinya lah kehidupan suatu agama dan juga bangsa. Anak muda ya ulah kalanya rumput waktu adan, waktu pengajian paling depan, tong tungkul paling depan, kalah aing budak orang. Anak muda ayat pengajian kegiatan mingguan kena can kawin, ulah kena can kawin, wajib ngaji marek aki-aki ini budak oke. Ngaji. Siap anak muda, ngaji. Siap. Mantap. Anak muda, pemuda-pemudi, sok kesian madrasah, isi pesantren-pesantren, silakan belajar di mana saja. Yang penting belajar ilmu agama. Sebab kunci segala sesuatu adalah ilmu. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan selamat di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pula. Bu, ibu dagang karedok yang menurut alikman ya, dagang karedok. Tapi teu apal kumaha caranya na jadi moal dagangna. Apal kana ilmu teh. Nyata ujar, ibu mah teu boga ilmu. Semua orang punya ilmu. Bohong lamun jelema teu boga ilmu. Ibu mah ngan bisa bismillah, baca bismillah dalam setiap keseharian kita. Ilmu itu teu kudu hafal Quran, teu kudu paham al-hadis, teu kudu katalar kitab, teu kudu apa yang kita punya kita bisa baca. Bisa bacaan sholat, silahkan ajarkan kepada anak-anak kita. Bisa bismillah, ajarkan kepada anak-anak kita. Bisa jampe sholat, jampe wudhu, ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, gitu. Kan pada orang masuk Koreanya males kajengan we, ajengan bari titipkeun budak teh. Tadi titipkeun kajengan. Boro-boro. Ya Allah ya Rabbana ya kan. Gitu tah. Oleh karenanya, Bu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan supaya kita terhindar dari berbagai ancaman. Satukan niat kita, satukan doa kita, satukan tekad kita dalam ikatan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 1 jam kurang 4 menit. Kurang lebih sama jam 1 jam kurang lebih. Mohon maaf lah menterame ibunya. Aduh, beakeun materi ibu ka dieu mah. Siapkeun materi. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Da kitu geuningan ngaji zaman ayeuna mah kudu rame wae. Ah teu aneh ajenganna nya kudu kumaha tuh ajengan aneh teh. Ah ajenganna teu rame teu ngajina. Hanya kal gua coge ngaji hanya kal. Mudah-mudahan sing aya manfaatna ya. Mudah-mudahan bermanfaat jadi wasilah bagi kita semua dikampangkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berat. Insyaallah. Satu acara ditutup kurang sasarangan baca sholawat Allah bandar, mudah-mudahan keberkahan Bu baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatul urbana jaga yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam
asyraqal badaru alaina fatafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qatu ya wajha sururi ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika ya Nabi salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa goli anta misbahu suduri ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin tarik amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin sekali lagi amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin waghfir lana dzunubana amin Allahumma amin Allahumma shalli alaihi terus amin ya rabbal Allahumma shalli alaihi wa sallam syafiina Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ajmain a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam rabbana wa ta'ala ilaha illa anta fi'a fadhaq ladaina fataya wasa wa la yakhruqu ada Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li musyrikina wa li talamidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma shif anna al-bala'i wal waba'i ma la yakshifuhu ghayruk Allahumma shif anna al-bala'i wal waba'i Allahumma adfa'na al-bala'i wal waba'i wa ya Muhammad Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama amarta lana musika abada rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rusna bi ainika alladhi la yanamu waj'alna fi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina la nahliku wa anta rajauna wa anta rajauna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna natawassalu bi hadhihi al-a'mal waj'al hadhihi al-a'mal wasilatan ila تقضي حوائجنا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت اغفرنا من العافية والعافية والعقوبات برحمتك يا ارحم الراحمين
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Asa teh acana aya nu hilap. Ayeuna teh kaleresan sasi Rajab. Nah teh kaleresan hawal Abah Sepuh di Pasantren Nurul Munawar di Tasikmalaya, pasantren yang dicalikan Ism Abdi. Kaleresan pupusna wafatna anjeunna sasi Rajab tanggal 4 Rajab tahun 2008 kamari. Ayeuna biasa diselenggarakeun sasi Rajab di Medina. Si Rajab sok aya acara hawalan pidoati sadayana mugi-mugi anjeunna sing dipaparenan cang padang diawan pakuburanana diampunten saneskan dosa kana perdosana oge sadayana amal salehna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ciri panganten pidoa kang pun adik anu parantos jadi bapak bereena kantun lanceukna biasa Golkar golongan karunghal lanceukna. Pidoati sadaya mudah-mudahan putrana sing soleh sing solehah sing geulis rupina oge geulis batina sing tiasa ngabanggakeun ka ibu ramana ka dinina ka incik ka akina jeung sajamil keluarga oge dituna ka agama bangsa sinarang negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji deui pidoa kangge sadayana murang kalih barudak anu sok sasarangan ngaos jeung Ism Abdi di lembaga di Madrasah Miftahul Falah. Ieu teh Miftahul Falah teh mau kenging ngawinkeun namina teh Miftahul Falah. Miftahna mah kenging nyanak tina Miftahul Anwar, madrasah di Pasantren Nurul Munawar anu dicalikan Ism Abdi. Al Falahna kenging nyanak di Pasantren Nur Samsiah Jarnawijaya, madrasahna Madrasah Al Falah. Jadi dikawinkeun Miftahul Falah. Da guru da dua guru pun bojo hiji, guru abdi hiji digabungkeun. Nah gitu. Mudah-mudahan sing janten doa asalna kabarokahan di dua pasantren. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakeun barangkali sadayana anu di dieu tadi tampil sadayana ibu-ibu dan bapak-bapak sadayana hadirnya mudah-mudahan sing saleh sadayana. Amin ya Allah ya rabbal. Sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.